you capture that one. Urukiko rukuru rwa Kanso ya Kazo orustamirize bariganye mwebazyo rwebembirwe Speaker Dan Nahurura atuyashomira abantu sente ezihinguzibwe z'ukwingana billion 25 na miliyoni 9 n'icweka okukora imirimo ya Kazo district omwaka gwebye sente ogwe2024 okwe2025. Let us, like chairman has advised, let us put a fixed figure for someone who has bought land and needs to proceed for registration. And Honorable Peterson. Dan Nahurura yayongera yagambara ba kansaraba okubahinduira amataka ga government agatwirwa abantu agubabakire itake turukumanya hati amataka manyiga kagari mu koti nakazoneza kutandika akabiri emishango y'amataka yabinerga cyuruhura kazo yaje inheriting mu koti nga district insia abukwe emishango kirukunuye nyira kusimba chairman wa district mu Katugunda awakoze cyone kiruko basika okureba ngo amataka ga government gaba protected rumwa amataka irutwire nditeza abantu induru neri yaburemba itaka lya Buremba Town Council eri government turinefa no mumba atahirire umbirebi turebere nshongo yegene yehwa kandi no batahirita kayina nikiriza ngwita kereshe mekuhewayo omikono ya government ombusinge. Urukiko rweteberwa muna mukuru w'entebe ya katano Reverend Samuel Katugunda kandi ugashoborira ku sente zinguzibwe zirukuza gukora imirimo mingi na munongo kutungura ebyo bwegese n'enguto hatezirwe mu mberambi onka amani hati mengi twenda gata omukanisa amezi amarundi g'abantu kunywa okuba amezi g'abantu kunywa gatira make muno nambweno twate sente omukuza kwijuma myanyemwe itwakwasa kuyama amezi tukombeka tanka rero tukagasya abantu inji abinaranye share education yeah ni naranye share so ni sente nyingi education ni kuratura health ni tabana kuzene bien production nebindi okustama kwa Kansoku ba kansara bahingwizo biroro mukuru w'entebe ya NRM Nkija Wilson okugumiza munabebembera gasha kwa Richard Nahabwe umurakazo district.